mi wonna hunde wotere wonirɗon à droite wonirɗon à gauche wonirɗon devant wonirɗon derrière ko mi landoto hunde wotere politique ko jokkuɗon kon ça n'a rien à voir et iwdi mama soroɓe mo ɓe ça n'a rien à voir et leñol pullo Fouta ça n'a rien à voir et les valeurs de Peul en Guinée ko jokkuɗon kon ko faale mon onon jokkuɗon wona combat jokkuɗon ɓeɓe wonɗon combatande o ganaɓe waɗande combat ɓeɓe wonɗon daranade ɗa wona kamɓe wonɗon manque de respect ko mama soroɓe mon ɓen e mawɓe mon ɓen wonɗon manque de respect par ce que ko kamɓe combat fii ye culture pullo Fouta luttu Fouta Jallo ami wonna hunde wotere waɗe choix ji mon ɗin mais woton ukko fulɓe ɓen fof muɗum e nder bettiji mon ɗin waɗe choix ji mon ɗin waɗo faaleji mon ɗin monton piyeji mon ɗin ndaro no heɓiron feere no heɓiron ballal à gauche à droite mais haron ukkali communauté haali pular fof muɗum ka nder bettiji moɗon hande o suka ɗo wo o nangama o piyama ko piggal nin si hawri hara ko gonga yimɓe ɓen fulɓe ɓe wonɗa accusé ɓen ɓen ɗon ɓe menacima ɓe décidi pigol ma wona ka ɓawo ɓe piyama wona sengo goto ɓe pirayma ɓe acca côté ɓernde ma nden non pas du tout par ce que ɗum ɗo wona piggal nin monaniɗo ma o suɓatako ko tappama ko hunduko ko ñang o fuɗɗorto par ce que ko hunduko ma kon ɓe monani donc hunduko kon ɓe fuɗɗortono ɓe lancita hunduko kon ɓe lancita yeeso kon ɓe tappa nokkeji ɗi fopp muɗum ɓe suɓata ko sengo goto koko mi yii ɗo ɗum ɗo koko mi yii ɗo wona piggal nin pigga koye ɓandu ndum fopp hara ko monaniɗo ma menace ɗo ma kambanɗo ma yalti fi piigol ma hakkude ñi allah o lanɗum o pirtama sengo o acca côté cœur pas du tout nanin o piirayma ko yeeso ngo o fuɗɗoto hunduko kon taw o tampata o lancita hunduko ko lancita yeeso ngo o hela koyɗe ɗe o hela juuɗe ɗe ɗum ɗo na piggal nin mi anda ko ɗum koluɗon noon siko batte juuɗe ma goɗɗum mais ɗum ɗo wona piggal mi anda noon ko fi on ɗum waɗiran ɗon ɗum ɗo mi anda noon ko fi honɗum waɗiran ɗon ɗum ɗo arnaque noon ko jokkuɗon kon par ce que ɗum ɗo ko arnaque soit ko yurmede wonɗo ɗaɓɓude soit ko ballal colonel Mamadi Doumbouya wonɗo ɗaɓɓude soit ko poste wonɗo ɗaɓɓude en tout cas no woodi ko wonɗo ɗaɓɓude si montuɗon au piége ɗo hande ɗon arde ñakkinon leño pullo Fouta he no woodi yennuɓe ka réseaux sociaux ɗo ɓuri on ɓen ɗon ɓe nangaka ɓe piya lagine he bandiyagal mon ga acce si ɗon faala poste lagine fewte wonɓe ɓen ka pouvoir andi noon ɓe yiɗon faala poste hollon ɓe kon wakkiliɓe hara na ñakkingo iwdi mama soroɓe mon ɓen iwdi mawɓe mon ɓen yimɓe mon ɓen fi on heɓu faale mon on ka laamu ko wonɗo wadde ko wona ko moƴƴi mi wona d' accord e o accusation ɗo mi wona d' accord e o piége mo montuɗon ɗo on ala noon wallude wonɓe ɓen ka pouvoir on lorra ɓe woni par ce que on ukkindira ɓe woni e fulɓe ɓen on faminkino to woni fulɓe ɓen no woni contre maɓɓe hara fulɓe ɓe wona contre maɓɓe min personnellement komi pullo ɓi pullo mi jillaka nulle part mi wona contre wonɓe ɓen ka pouvoir mi wona contre colonel Mamadi Doumbouya mais personnellement hande mo naniɗo wowla ka réseaux sociaux ɗo ande min foppa men komin contre colonel Mamadi Doumbouya ono woni dangereux kon ukkayɓe yiite par ce que hande yiɗon waɗi pullo Fouta gagnant wonɓe ɓen ka pouvoir yiɗon ukkindirde wonɓe ɓen ka pouvoir e fulɓe Fouta ɓen e ko wonɗo wadde ko moƴƴa acce ñakkingo pullo Fouta siɗo faalaɓe combattaneɓe ha on besonaki yennugo yimɓe mon ɓen on besonaki yennugo yimɓe mon ɓen fi valorise go hoore moɗon onon koni combattirton politique onon koyo yenna wonɓe ɓen ka pouvoir koyo ñakki yimɓe mon ɓen hala ko muynuɗon kon koyo ñakkiɓe ko onon to woni pullo Fouta e nder lagine ko onon to woni pullo Fouta acce ko wonɗo wadde ko fi allah ene laaɗo e woti annabijo iɗon wawi wonande goɗɗo mais on besonaki ñakkingo yimɓe mon ɓen on besonaki bonnugol ɓe inde on besonaki waɗugol ɓe bomɓe contre yimɓe hedditiɓe acce fi allah ko onon fopp woni tunninde leño pullo Fouta ko onon fopp woni bonnude fingol leño ko onon fopp woni bonnude culture men on na yimɓe bomɓe enen pullo Fouta na yimɓe bomɓe mais hande mo jentike on onon ɓe communiquant ɓe ka réseaux sociaux no woodi yennuɓe on je suis d' accord attaqué ɓen ɗon mais woton attaque fulɓe ɓen fof woton mélange fulɓe ɓen fof wona fulɓe ɓen fof woni contre colonel Mamadi Doumbouya no woodi soutenuɓe ɓe ɓe ala ñakkinde leño maɓɓe ngo ɓe ala ñakkinde hay e goto siɗa yiɗi goɗɗo a besonaki yennalngol mo siɗa yiɗi goɗɗo a besonaki ukkindirgol mo e goɗɗo a besonaki innugo oɗo ko gaño ma oɗo ko giɗo ma minen komin giɗo ma yimɓe amen ɓen koɓe gañoɓe ma kono woni gañoɓe maɓɓe par ce que mono yiɗuma o sensibilise o encourage o décourage ta onon hande il faut que ñakkinon yimɓe hedditiɓe ɓe yimɓe mon ɓen
si valorise on goɗɗo on ñakkina woni hoore mon on dévalorise woni hoore mon he jange hoore woɓɓe goo on tawno woɓɓe goo ɓe waɗi ko wonɗo wadde kon hande honto ɓe woni mais on heɓata hakkille goy on heɓata hakkille min mi ronki ko mi yiyata ɗo à chaque fois pullo Fouta ndaare ɓe yiɗa wono ɓeɓen ka pouvoir on fenu goto wona contre colonel Mamadou Doumbouya Fouta Diallo fof accueillimo Fouta Diallo fof wonanimo on faami hay sino wodi woɓɓe ɓe wonanamo no wodi kadi ka sosoɓe ka manin kaɓɓe ɓe wonanamo on faami goɗɗo wawata yiɗede nder aduna Allah fof wawata mo yiɗude si fof yiɗima haray n'importe qui yiɗima wona fi onon haray hande yiɗon ka politique to woɓɓe wona d'accord e mon il faut que ñakkino leño pour le Fouta go fof wonɗo ɗaɓɓude kon fewte mo wowlanonmo mais on besonaki wadde suga ɗi bettiji ɗo aron ñakkino iwti mama soroɓe moɓɓe ñakkinon pour le Fouta fof iɓe añi woni ɓeɓe ka pouvoir arrêtez cette manipulation parce que ko manipulation jokkuɗon ɗo fewte menace ɓe on ɓen fewte wowlanon ɓen ɗon wonɓe o yennude ɓen fewte ɓen ɗon mais selon hedditiɓe ɓe haron ñakkina ɗum ɗo hande kami jaɓanta on ɗum ɗo parce que ko bêtise ni un peu de respect s'il vous plaît respectez iwdi mama soroɓe mon ɓen acce ñakkingo hoore mon tonnina woni hoore mon dévalorise woni hoore mon ça suffit merde